Durakot, Emiranko, Chibod ya Chipsam, MDF boards, Chitap Chiamache, Chisealing boards, curtain rods, door locks, Chichavi, Mabo, kitchen sinks, na chain links, na boigo nebinto binde binge. Batariri miyumu chukisi. Karibu Gusii Hardware, location ya ile Farmer Uchumi Supermarket Junction. Asibabu wateduka ejire opposite NCBA Bank. Nedukende nigere ime yomo chorongo magega ye way bridge ime ya Homa Bay nigeduka yabo ere magega ye stachenene ime yomo chukisumo nigobare asesemo ya Gorma ya Street ime yomo chonziwa nigobare opposite Wachonya Petrol Station naboko bakiresimi ase namba enotisano na ibire kiande yemo kiande nye isano na ibire Isano nemo Gose enuti isano na ibere kianda mara kabere ibere kianda inye ibere isano na ibere isano. Yesa Hardware Kisii. Bei zetu ni nafuu, tunawakaribisha nyote Gusii Hardware. Kuikira bono ayabunu mwagachi kwa manyire duka okogenda kujia bintu byose biriyo kolere merimo yao. Osmo Traders Limited niko babuate chitari chokwaranse ase nyumba yao nabo igokubeka sinyasi bune babu ejikoni living room nabo igo echikobe kwesiko babuate sanitary wares buna chising chibakuri chete chochonsi showers towel holders soap dishes racks mirrors na hand basins chirangi chonsi chiria chikuburukanibwa ne computer nabo igo chiriche spray paint no chire mbabuate chipboard buna gypsum boards MDF boards na chip boards hebinto au biokora plumbing buna PVC joints PVC pipes na chi water taps chonsi no chire boigo na bokugura chi curtain rods hood screws chigulu chonsi door locks chi pipe wrench spanners screwdrivers banyore old Sansura building angena Kisii main bus stage gusua kesimi ase namba enotisano na ibire eye mokianda inye isano enotinye inye isano nemo. Osmo Traders Limited. Customer satisfaction guaranteed. Ayene bundi foreman omonyene nyumba gosomo nyakonda Uhuru Superstores Limited nige ukorentera zawadi offer kiromo buko yomo bwisimiti ya Bamburi nguvu cement Bamburi fundi cement Bamburi tembo cement wose seti tile offensive cement okugura nigora iraniriwe ekerengo gete kiebesa kiromo buko yomo bwisimiti ya nguvu okugura nigo kwiranirwa chishilingi 10 seti tile offensive uiranirwa chishilingi 10 fundi uiranirwa chishilingi 5 nabo igesimiti ya tembo uiranirwa chishilingi 5 buno kugurime buke menge buno kwiranirwa chibeza chinyinge ryoka asiduka ya Uhuru Superstores Limited asamange bakiresimi asenamba enoti eyemo marakane isano nemo eyemo isano enoti marakabire gose obatarira samagacho a Uhuru Complex angena Safaricom imeyumu chukisi. Uhuru Superstores Limited, the people's choice, guaranteed lowest prices or your money back. Karibu nyumbani. Enyagitari ya Worldfit Health Center iye gutoka imeyumu chukisi nige kurwa bokorori bwa conventional medicine, nutritional medicine na herbal medicine. We are professionals, tunabanyagitari tusomete enchire ya kawaida yo kurwalia marwaire tukuruka nga conventional medicine, nutritional medicine and herbal in Malaysia. So ekero montago chisinya gitari yeito ntutoko make sure nga tuapimiro murwere bya twakorera diagnosis boigo mbugwato bokorera bunde buna general consultation okorengwa as laboratory nutrition services, nutritional assessment, weight management, sports nutrition, natural and organic eating, plant-based nutrition, no bondobonge. So na kito karo montachi obisi ito toko make sure nga tuamua device nutritionally na kia koirena nga kia guitanga ko soko nyora marwe ito gutumia amarioga kawaida ito gutatu na conventional medicine tuatumia mariogo akurwa sendagira
munabono vitamins ama fatty acids nandi twamanya gutumia amaryo gakurukunga herbal medicine no tole enyumba ya Uhuru Plaza Gabosongo gorba ya gatatu erumu 307A nandi ntubwate branch mu Eldoret enyumba ya Kogo Plaza first floor room 2 nandi ntubwate branch ndumuchi Okaratina opposite Absa Bank. Worldfit Health Center. We are different, best because we have knowledge on how to treat using both ways. Ndizi TV, ubwanzu bw'omugusi. Mwanyagetinge engima ejumapili y'itariki 15 umutinywega ugatano narimo kipara cyonspi nigo kirarori ase eward yebino ase a constituency ya Nyaribari Church asegeti Kenyanturago Green Stadium MCA bwe wodega yayibeno Omoske Steve Arekam nigo ariganire umuyega umutinukegima bogo chingira litkuri yabagaka yani Father's Day ase umugeni bwesko arabe umugabana we county ya Kisii Omoske Paul Simba Arati araye abarai bande kurwa asorongwega nase chingongo gwetane Gusii Mario Steve Arika MCA we godi yebeno wansa aba mama baitongo batenga biyamono asogo tali tukolira Mother's Day twabwate umugeni bwesko omosubati May Simba Arati first ready abagaka naba promise tinga tare 18 motienyo yosta narongo twala twere tukunga Father's Day umugeni bwesko His Excellence omugabano ito Simba Arati ego intumwens twego ki litukelio umusiata tenga kotebigwa nigo intubwero rere kubwa kotebigwa amasabo nabyo amatera kurwa asichikwaya ao chingero kurwa abanyangero bari bachitenkuma Gusii yonse yali amakuru omugaka koromocho bunalirya tere twabisete nyamuro sanarero tira manganayo abantu baito gamoranje mozige tintakanaya inyangweso tigagutaya mayaka inyora nero kunyomete yosibini kwamboka ikyenayo naye tosabe nyasaye na yekegoliye kega ekeke boigo oborwaria bwobosa so free medical camp okubwata ebibande Chigosori chichingencho abuna bona ogwaka achwa kosegesa umuriro kuminyoka chigunime gose sacrace waka omopira na megelio yegekoro cy'umugusii urangiti sakawangiti otenya materere kwana korore bicha yabo tigatumira nyantura gori tukerio tumanye goro yabanyankonga baito namanga namanga bwatekene Gusii tegwagi nero mutinyusa na ngoro mumino mutinyusa batawle tali molindo obo bokorwana angana ntubo kamagaya nyobora tuletia ikaransa ngerio kioro nombero mwabo na yande amange yukwibokya inchumwensi inchuoto chengere amalitkiriga
lya Bible abakaka yani Father's Day Jumapili yita omwanchu muliriria bwa televishoni ya Ndizi TV mbiyamona sukoira chinsa chao na kuliriria televishoni yao na mbejemo yomunwa mweke Gusii bono onye kubwate nganende yonsi yukwe murungania wosokomenta na bogo toikera ase gutwakire simi ase namba enotisano na ibere inyesato isano nemo ibere isato isano na isato isano na ibere eyemo gose otorikere yukorike ase email ya ndiztvnews@gmail.com boigo na bugo tonyora ase mitandao yaito buna Ndizi TV News Digital ensemo ya Facebook YouTube nigotogotoka buna Ndizi TV News na boigo TikTok nigotogotoka buna Ndizi TV News na bo ogututarira sikiabisi chito ekyo kirebo cyobwe kiro ya embassy ekeroko genda nyakoe asebara ekurwa Kisii kogenda Kisumu Ndizi TV obwansu bwo mu Gusii. Ndizi TV obwansu bwo mu Gusii. Omurubuli okubwatya nigo kuligirirwa n'ebigori byonsi. Bia sana mwancho moleka ndagotengere taseni Ndizi TV obwansu bwo mu Gusii asanda kebono tukonalishinga kichabere nchokolera mwana ya Chigosori ya soboime jabuna butambire tanende mo Steven Captain 001 na abageni beri tukolera no bale bonsi ya studio na tobata iga Pius Musinto biogo no araiga chinsa chigo ikachia mangana yo kwanda mangana rengete nkoyo turakopato gosanganere kwanda seboniga tiankwariga ni bena somurubiri bwe Chigosori nchende mo Steven Captain 001 ntobeto gosanga mange nsemeri ya Facebook tonyore gwetera Ndizi TV News Digital onye kwere chinse mocha online inyora go share gocha so mnuraga ni amanya mangana ya Chigosori serero iga tubate special edition ya high school games echigendere tensemeri ya term 2 tezo tibate insase chi sub county au na bonde gorense mo sub county yao skuru kiliye kumete skuru kegendrete kokora buya base kagetarie getambire nyarekoba ingosoma keboikirano kurende chinga kechiga ntobate abageni babene kurwa se skuru ya Otamba Girls kaze skuru tobate kurwa nsemo area Kisii Central sub county babere bakora buya sana ukachinse mo chiricha national sasa Chigosori chiricha etamu ya nyarakoba kegweta igombate bya mange gore esabali ya ukuruse skuru kurwa nsemo ya sub county again all the way we kachinse mo chiricha nationals na mbaga ndete koroberia sanda ke etamwe ndobarare bakoba sense meri ya East Africa UNESCO ya Otamba Girls asa chinsemo chiri chia mangania chiko takonda bongo chakanaye Madam Litangani andake elietali yao na mangana Otamba Girls alingio kwarage chireta mangania Chigosori omorari ngwa kambi yamano aso gotwari bageriga uchase studio ya Ndizi TV cheno mwalimu Otamba ngoro ku Olfa Mireri ngosomi Otamba Girls ngosomi biology agriculture but ni mbate passion sana when it comes to games so nche HOD ya games and sports as a school na nebinto binde vinge literally nimekuwa maneno ya sports for some time na tunaendelea. Nashukuru. Agata romo ya biology na agriculture. Biology tinyo tip kende kyo sigolo ya biology. Chema the two parts of the body na chichoka ginyorete. Vinto binde tinyo reti agriculture at least inanya korote mpaka form 4. Tema nyanda ke ntobata igo mwanafunzi osomoro kigogoro assess kuro yunero ya Otamba Girls. Nena about eleteri yaye na andake mbere mukili akonyara kobaga akora samana rengete Chigosori. Kwa mazina nitwa Mnyambane na cheza triple jump, long jump, leg ball, volleyball
Mi kila game naweza cheza, but kuna handball sizicheza juu sina hiyo nguvu ya kucheza handball kitu kai. Lakini wakikuchunga vizuri kwa shule, mambo ya lunch, sapa, wakuangalia vizuri kando, yule cook awachunge vizuri, unaweza ukiwa na nguvu unaweza cheza handball. Niko na hiyo nguvu, niko na passion ya kucheza hiyo game. Lakini nimesipendi sana, napenda kitu kama leg ball juu napenda kuingia team, kucheza na team, kitu kama Okay, hiyo ni kitu mzuri sana na Ndizi TV iganturi ko bagwa. Na vae no moro ki unobono mwaneke mwerere ko ndo chitamania Chigosori mesa itwe Chigosori nigo eigo ire nigere gwasi asonde points tima nyanda ke Madam Orfa oyonga tia barki ubari mo bwate bamagana be Chigosori na to morora igo mwancho moligereri omwisiko yore gatia iga nero gochiko baga koiruruki ebendera ya Kenya ase Chigosori chirichia triple jump ase kagetaye getamina bagotebie safari yaye goikense Meria Nationals ya kanate chinse mo chirichia Hill School na tebyandaki une safari ya vete korende to ikabunto sanga mange timanya korwa se school ya Otamba Girls Chigosori kichirichira se school se tali school cha Gusii iga tali raisi chitwale bintu mesenga jonero na mukuga ni rugby moto ale bitie binge timanya Gusii kichiri mo bwata se school ya Otamba Girls. Ase school ya Otamba Girls ntobwate Chigosori chinyinge and chinyinge ngo chestire na baiseke, that is a girls school. Like now ntobwate rugby which is soccer, ntobwate team, alafu ntobwate volleyball, ntongo twaratore netball, ngo twaratore handball. When it comes to indoors, ntora banga mipango ya about indoors, but ngagerete wiko mwakonde tutakuwa tumechipanga vilivyo. But meanwhile michezo tubwate athletics in full. Watoto wetu wali participate last term and we managed to go to Arumano to present Kenya as a East Africa who is here today. Kule nteke atis na yo kwa moyese ngene metaje skuru motora chiro boba bo university samagana sports tali bali mubange bakorobu ya litandi wo kwa abana hubo spole wo Kogosori wo kubule bintu bigane binge bigane ira Chigosori mwancho muri ko irende ase skuru mbuya abana baywa mabagonsi sengencho rorabune skuru bune ya Otamba Girls onye siekira abana bali bakonyara kwa bagutume bicararo triple jump nango konyemba maitimba bwatiri bagali abeni ndo gutwara umwana umuya ugutanga na Kenya ngime kurenda ukopo gusuro uborororo na kitoroche abana buna batobata igase studio barororo konde ona tima nyanda ke Madam emaikora naso umwanafunzi tima nyanda ke method eno yo gukora selection ya abana bakwenda ase Chigosori enkeli mokoligereri. Ntobwati method ere specific because kiro mwanafunzi ore school na allowed ko participate as michezo. So usually what we do otoko give the chance to all students as a school for them to participate so that twanyora the cream the best in every game. So ntobwati the specific that these are the games students and these are those ones who are meant for classes. No. Ntobwata banafunzi bon space schooling man they are allowed koenda games na go participate kira game irese school. Inkora na sore Madam Nyambane tima nyanda ke last term kera Chigosori chacha agete nimete ngo igure mwasoka kana nakobe school maybe tabu ngo ni more karere bagari atokire mwagenda mangana drama mangana music mangana sports andake high jump ye use triple jump ye andake ngorwe school mali kwa roche mbuyo bweli kioro gosenekere kwa igeteketio kaiguri bagari okulika high jump ndoro ukamenya kweliki. Hapana, nilianzanga kutoka primary school nikiwa class 4 nikionanga my sis akicheza so na mimi nikasema let me try to do kitu sistangu anafanya nikacheza hivyo, then ikafika ngadi ya sports nikasema let me acha nijiandike niende ni compete na wengine nikapata game na shika. Ukapata ina nice. Akata ajita gotema akanyawara ebintu babeire buya kone tima nyanda ke keremo alego chaka mkianza hizi magame pale kwa sub county hizo games za triple jump pamoja na mechi zingine za term 1 kulikuwa na wengine wa Otamba Girls ama ilikuwa tu peke yako kwa mambo ya triple jump? Kwa triple jump tulikuwa wawili, but mwingine alikuwa na nguvu ya kuruka veneza ruka. Juu mimi nikiruka na rukanga ka boy
mita naruka maboys wengine hawezi fika. Saa inafaa sijui hapo. Like unasema unajituma sana unapokuwa katika triple jump. Zido ndio unafanyanga mob, kuamka mapema, kukimbia. Madam Tima nyanda kase triple jump yenga ichi sub county chiri chia korekaneta se nkaga ya chakirete safari yaye na njira kenda ke mmoto mwe wakerale go chaka manganaya. Safari umano ya chagite when katwa chagite chi training kurwe school level. Na alikulia abana bali bara perform athletics. Nkamanya konyora 2 students bagacha sande bagandei madam tuntore tayari okora triple jump na that specialize on field events because a track event iko na competition and then nkarana field events I may go far with the students and then nkanyora banafunzi very willing ko ekora but majority the mba manyite rules chichi chitakera se triple jump nkanyora banafunzi babere oyo mware form 1 green who is Kabesa and then Miriam who is present here now. In form? She's in form 3. She's in form 3 white. Okay. The two students bakaba abegeno with high discipline when it comes to games. Nkaba introduced to the game. Like now mwana form 1 akwa anajua yeye kabisa the rules. Tukajaribu kumufunza aelewe sababu alikuwa ametoka right from primary of which hakuwa amepata vitu zingine but wakati tulienda sub county alifaulu kwenda tulienda zonals akafaulu kwenda sub county from there hakufaulu sababu the competition was very stiff but Miriam yeye safari yake ilianza from the word go zonals wakati tulikuwa was it Kisii school? Yes, it was Kisii school. Safari ilianza hapo. Aliluka mpaka wengine wakasema huyu si msichana. Labda ni boy in her. So wengine mpaka waliniambia no sino mumura tenga batevinche this is a girls school. I teach in a girls school. And usually abantu bale bakoleta abana bale overaged ama who are not supposed to participate as games. I'm not that kind. This is a student who is in form 3 white specifically na njengo masomo biology in that class. So I know yeye ni mwanafunzi, sio mtu mwenye nimetoa nje. So the safari ilianza hapo. Tumeenda na yeye mpaka now we went to nationals and now we are about to present the country in East Africa. That is in Pochumbura. Ine safari ngiya sana Chigosori ya triple jump abaiseke andake tote bo mwangano o Miriam na ndako gwetuma kwa yo kwa nativu na urure kurense mo ya zonals wikachie semo chiri chia nationals. Labda ni kurejeshe nyuma kwa upande ule wa regionals ambazo kwa bahati mzuri zilifanyika hapa katika kaunti ya Kisii. Kulikuwa na kaunti nyingi. Sasa unajua umezoea hapa Kisii na Nyamira, kukakuwa na kaunti zingine 4 kutoka kwa sehemu hii ya Nyanza, mkapatana pale Kisii school. Kipi kile kilikuwa kinakupea moyo kwamba lazima bado nijitume zaidi ya hawa niende kufika sehemu ile ya nationals? Mimi nakuanga na confidence. Juu game naipendanga sana, nikasemanga ka talent ishakuja, siziachi hiyo talent. Ikabidi acha ni cheze hivi, nikasemanga kitu ili nifanye mpaka ni eke hiyo effort ya kufanya hiyo kitu. Hii boli ya Shabana, kuna mchezaji mmoja najua anaitwa Brian Michira. Huyo mmoja ndio ukwangu utupia advice kwa kama wewe talent imekukujia usiachilie hivyo, kukuwa na respect. Alikuwa anatuambia usipokuwa na respect usicheza kitu usicheza. Sasa kama nimekana hiyo confidence, niko na respect, nikacheza poa, tucheze poa hivyo. Sasa ikabidi nimecheza sasa.
Sababu umefanya vizuri kwa sehemu ile ya Nyanza Regional League, Nyanza Regional mwanchomo rigeria ukolire buya na kurwa bonyore ticket yo kwanda Sense Mary ya Nationals Charenge Hill School ikagitari getambina bagote byanda ke Sense Mary ya Nationals aba amereri kuruchinse mu Jonsi Chechi County 47 emirongere na isana na ibere ya Kenya no bale Sense Mary ya Hill School ntwabate bitie bingi byo gukora obogosori oboiga na ki experiences the Nationals kevete singenchwali imetubika Nationals andake hata nere wiko kure skuru ya utambaga songe Mary ya Nationals tabu ati cheering squad nene senjo skuru tego twara budget yo gutuma avange kwende sema ya Nationals na Kenya lete bado gweta obwa Amerikuru County chinyinge omatese Nationals abamba libonsi batanga ine kurwasa county chiabo gose kurwasa chi region chiabo na kiandake anata kwaniki bado unonyita kwa ati cheering squad nene basani baye bali arote mbali bangoro na konte bya kurende ataranya kwa batwali chibu yali ansemo ya Facebook nte bali bagande tegotobwati nindo chaiga Ombori Calvin out there. I'm watching live one-on-one from Mulolongo live. Abuna abantu bechinsemo chiri chia Mulolongo mbiamono Ombori Calvin ino chaiga Charles Kangwana kuruchinsemo chiri chia Kangwana media out there. I'm watching live kuruchinsemo chiri chia Mosora Buvasi no mura wanjipeke nyorokia Mosora nere India na wakunywa sana chinsemo chiri chia Mosora Charles Kangwana. I'm waiting for tomorrow's big match at Gusii Stadium. Ina kasori gatia timu ya Shabana FC na Migori yu teko sori nkongu sana pius mosinjana tevya ndake kayaroche amanganara nyare kwa bya gatia Shabana na Migori yu teko sori ya Gusii Stadium hata mimi na ingwaja Charles Kangwana ndio chaiga Eric Momanyi Osoro agoteba I'm listening ndio chaiga Rose Ratemo agoteba I'm watching Rose na Eric Motai ngorunse kiri chiri mogendete kubwatia amangana ye Chigosori kurunde tu amanya Nsemo kirere represented as omroveri we Chigosori ndio chaiga Dolphin Mora. I'm watching live from Riyadh chinechinze chaisko ya Kenya korende na no ale imeso Dolphin Mora. Asante sana kutoka sehemu hizo za Riyadh tukandete kusanga mangana manga rengete Chigosori korende labda sasa umefika kwa finali walimu ni wachache lakini umepewa support na shule kwa shule wanakuaminia wote umeenda pale kufanya your best. How was that experience paka ukakuwa confirmed you are the national champion? Kuna hapo kwa support Madam Ruth Nganga ni principal wangu, deputy Glado. Okay, you're the deputy no Gladys. Okay. Gladys ananipia moyo na my mom kimwambia anachezanga hadi aamini kama mimi nacheza. Anasemangu mtu wangu mwenye anakuanga wiki hivi anacheza aje sasa. Anafanya aje anashinda wakale. Na mimi najipanga tu moyo nasema kai shakuja na mimi nacheza kucheza. Lazima nifanye hiyo kitu. Na hiyo kitu lazima unaweza pata hiyo kitu itakuja kunisaidia in my life nikifanya form 4 kitu kai. Panda mnima tesa chizema chiri cha national so kama ra ukora research ya nene engengeli timo kumwira una mama irite zonal soma te zonal serema wote vipanda bus fika mapema mwenda zonals for the nationals mote is a big competition. There are many stakes in place abande bango tabale banyora chi scholarship abande banda chi talent academy. There are many stakes at place na kimo mokorete preparation chiaye ndake kati traditional champions vecho so chia triple jump kono sema kichiriva rule na kilia ra kolete extraordinary ko checkmate cha opponent chiaye sensemo ya nationals. As in school we did our best to make sure that the girl naringe comfortable. That's why I made sure our principal naringe very supportive. Glad. Okay. Madam Gladys, our deputy, Madam Wigara. In fact, they were very supportive. And the extra thing to akorete as a school, no komoire training, which usually Maambi na Marogova. Beside me, kobore school komo train gosemu alimu and once being around, ni mtoto wa kuchituma. Wacha niseme hivyo sababu discipline yake nayo iko juu. Si kama watu wengine utaweza sukuma eti sasa fanya kitu fulani. Once nimemwambia hii kitu inafanywa hata yeye anajua sasa ni routine na watu wako kwa rayo kila lituko hakuna kuchange. So
hiyo imetusaidia. Wakati tulifika national, alikuwa participate chi event vile, that is long jump na triple jump. Long jump, team I think ikiagendete wewe, but she took position 4. Bado nena mbengi ya okombe nationally, the 7 regions, bado yunena mbengi ya, congratulations. And then into a tough competition from Western. Sasa ile Elia Ruseti long jump ilimpea moyo. Akasema hii madam hii na iwezi enda. Kama long jump imeenda na hii iwezi enda, lazima tuende na hii triple jump. So alikuwa amejipatia moyo as an individual, na mimi I was there supporting the girl, courtesy of the school, our principal and the PYM or whatever, walitu support sana. Sasa wakati tulifika wakati wa champs, kitu ilimsaidia kabisa ni ile hali ya kujitolea kama yeye mwenyewe, sio alisukumwa. And then number 2, wakati aliangalia the opponent, wenye walikuwa wanacheza na wao, aliona ni kama they were pretty weak. Tukaendelea kumsaidia katika maneno ya moral support, na hivyo ndiye alitangulia. Yontekia sana akanyara kobaka gwetuma akanyara kobaka kubua ese support elia bwetu chokora sameto batentangani igoro ya Miriam munyara kobaka gwetuma na koirukia wendera tali tuye skuri ya Utamba Girls korende yorongo rwa Gusii nonyense ya Kenya asa tebe savali reposio nichisemo chirichia Bujumbura. Nisio unapoenda sehemu ile ya East Africa, inawezekana iwe ni mara yako ya kwanza kuweza kutoka nje ya Kenya. Ni kipi kile ambacho unaahidi utaweza kufanya katika hizo mashindano za Afrika Mashariki? Najua kwamba kuweza kuenda katika sehemu ile ya Bujumbura, mashindano ya East Africa, sasa utakuwa na mzigo wa kubeba taifa la Kenya katika mashindano ya East Africa. Kutakuwa na shule zingine. Ni kipi kile labda utaweza kuahidi, ama ni kipi kile utaweza kufanya extra kuhakikisha kwamba bendera ya Kenya imeweza kupiganiwa pale Bujumbura? Hiyo lazima itapiganiwa, lazima tufanye zoezi lazima ifanywe kila wakati. Sisi tunakuwish all the best kama Ndizi TV. Tunangoja good news kutoka sehemu zile za Bujumbura. Madam Tima Nyandake wetera ereko bagati abadia batani ku skuru ya Utamba Girls konyara kwenda wetera Chigosori na sehemu ya nationals nchera kia nyarire kubiko moyo na inspiration ase skuru engima asa mangania Chigosori. Ekere mwanafunzi yachite kwanza regionals, tali nationals, regionals. Changed the perception of sports in our school. You know, previously wanafunzi barikuligere sports ni kama umosigo babekeire, ni kama kitu wanasukumiwa, ni kama punishment. But imefika mahali they are appreciating it because wameona msichana anakuwa supported in one way or the other. Na hiyo imetusaidia kama walimu wa games, tumekuwa na discipline kwa wasichana. Sababu wameona kama ni discipline inaenda sambamba na games, wacha na mimi nijitume. Saa hii ukienda kwa shule, wasichana wengi wanataka kuparticipate in various events. Sababu wameona matokeo. Tunaenda mahali kuna mwelekeo. Ndio tunakutakia kila raheli, lakini najua kwamba katika shule la bweni wakati mwingi uko ndani ya shule. Sijui labda kama wewe kama Miriam kuna wale unaweza kuwasalimia ama mnasema kupeana shout out kwa wale ambao wanakutazama ama sehemu zile za nyumbani ungependa kusalimia tukienda kumaliza sehemu hii. Ninawasalimia wote, my mom, Madam Ruth Nganga, Madam Gladys, kina Vena, kina Sembo, kina Immaculate Marita, nasalimia nyote. Mko na confidence ya kucheza. Hii kitu ni kitu tamu sana. Ukiwa na respect.
Unajua girl child mmepewa motivation pale naye Miriam, mweze kujituma, mkoe na confidence, inawezekana ama wanavyosema ipo siku. Kwa SMS naona hapa hivi kwa Facebook kuna Wycliffe Obari kati ya wale watu walikuletera chense mwache cha Facebook awate babuna Motangi nje Motangi Pamela Obare kurwa chense mwache chia Gesima Iranya Bokione pamoja. I'm following you live from County 033 Eyuere Narok County pamoja. Asante sana Wycliffe Obare chinseme chuchia Narok uendete kubwati Ndizi TV amangana ye Chigosori na Ndura Akora. Hii ni kionjo tu, kuna mengi tupepea kutoka meza ya michezo aigase Ndizi TV amangana ye chisekende Chigosori nchigendete kubwata inse chia tamtu Yosori mwanche temone osori yengo yegendete kubwata inse na mangana tapeti buya kasa chiskuru chiri chiare kwariga ni Chigosori echi mono mana saba mura enkoyo ase Kisii school yasireti wetera chi penalty ensemo eliaba mura mangana yenkoyo korwa semeri ya Kisii Central na kadino tunga musocho Kenya 2 erote kolektivu ya samangana yenkoyo finals na bravo vasireti Chigosori yabo ya finals ese bare koso na we school eria esemeri ya kanotunga musocho ensemo ya kabere darana kana chi penalty chuchiage tuna chibicha korwa save tiebu eso mese torabeto ko tuara wono Pius Mosindo Viogo na madam Orfa waganda tabia manke gore amangana rengete Chigosori chechi secondary chigendrete ko chi sub county au na amangana rengete league ya National Super League na binte binge birigendrete se emangana Chigosori twende nsema ya kabire studio litangase limavereiga toira ne twende kwemanyia mange. Ndizi TV ubwansu bw'omugusi ekerole asumu chibwogembo nechisemo chiyetanaine eduka ya Mark Electricals Wholesale eyere registered contractor nigeko ni achi floodlights chonsi distribution box chikebo chonsi chia wiring cable dropping cables nichindi chinyige mbabwate power extensions sockets switches chimita boxes lamp holders, insulating tapes, conduit pipes, showers, testers, pliers, earth rods, solar monitoring lamps, solar floodlights, CCTV cameras, TV wall brackets, main switches, cutouts, circuit breakers, consumer unit, snake lights, cable ties, changeover switches, nebyobu byonsi, goikabire bya fluorescent tubes, TV aerials, cooking electrical coil, nature gas burner. Banyore imeyumu chibwogembo ange ne stage asegeteseni yokobekira chigali amaguta ya mko. Gusoba keresime ase namba enotisano ibire. Ibire isano niseto, isato, eyemo, kianda, isano, inye, gose, enotisano na ibire isano na iseto, ibire maragatato, eyemo, isano na isato. Mark Electricals Wholesale. Asobo korelie, burange na sore. Omurobiryo bwe Chigosori na Steven Ndemo nigo gendereire gukumanya aliya gukorekana kurwa sebirubo ao byorogonko rwongusi Kenya nensenkima egati yalyo konyora namuna ababwatani kurwa se Chigosori ao kurwa sama minyoko chingundi karate umupira bwenkoyo kurwa se chiligi ao buna regionals National Super League KPL EPL La Liga Serie A Bundesliga chinde chinyinge rero iga ngoche ya masemo korwa segeti ya Kenya Green Stadium ekenege tigi inkase timu ya bomachoge bara inyora no muri bwe Chigosori ngoche ya masemo korwa segeta senikia Ndizi TV nabuna botambe etale nende mo Steven Captain 001 igesigeta senikia Ndizi TV kera lituko rya Jumamosi kurwa chiza 10 chamaragoba goika chiza 12 Chigosori ime Ndizi TV ine nomanyete eke wiki ya ora umwanogo noko mwachisemi chikerero bono Skyline Friends School nero lichibuliao ayo moiboli ne skuru ebwata borokia
babwate obumanyi bwa igoro ase gokonya aborokigwa nigo babwate preschool eyuere a playgroup goika pre-primary 2 lower classes cha grade 1 goike grade kia gatano na kemo ne klasi kia gatano na kabere nigo babwate amachama yayo gotumeka abakora emirimo baisaine kigali cy'obosombi egatie kia kyokogosororia CCTV kira ekirasi lyokobeka oborendi abalimu baisaine naboigo nigo babwate asagaya abana bagosomera naboigo nkwena nabare echae guchakira chinsainye chamambya boigo nkwena nabare endagera ya mobaso nigo bare asensemo ya getare chimita chimeisano choka kurwase pare nene ya Kisii Nyamira ekeroko genda ase kanisa ya Bituka SDA Church bagere ase namba yomo director enoti isano na ibere inye ibere isano na ibere isato isano na isato ibere baigo banyore wetra ase namba ya BC enoti isano na ibere eyemo isano na ibere isato inye ibere isano na isato enoti Skyline Friend School ayerera asama bagamake atigarete Ndizi TV obwansu bw'omugusi. Mbaya mwana nawe tebe mutimo kure ngomo ke sana twende usanga mangana rengete Chigosori na tua mente semete tobate Miriam yoro manya ngobwe Chigosori chiri chia triple jump asense ya Kenya kuru school ya St Augustine Otamba Girls nimaite kurense mo yakabere studio andake Pius ngobwati yarenge na buchakaneri etali yao kurunse moki nadake igorenga nage tware gukwanira ekiora tebe na kwa mwana uri moyo. Yes karibu madam. Sana mwancho murigeria buna botambe nchenko kwa musimpe byogo Pius masa ya munyoranga nigo ngibwere gari ya siriro bari abo machoge borabu ewodi yani ko kumagenje ndemo ngo gambiro no mumsi ko kuthimo to gugu nanje nara chiyeta secondary chinyinge sana ga gusinga mapanda chisemo chiri chia Kiambu no ngore de fonga baka Nairobi ngakora mass communication asena be ngo serve for long bune sports journalist na ngora kora ndi mbia mona so ngari ani ritukuri ara imege ta seni Ndizi agartonya kwa tokori yani mona mangana ya Chigosori tonya kwa tokobwati aseke getana. Yes Emate korona sema yakabere studio Pius ngobwati kwa renge igoro ya esabali kwa rwanda kagate school korongo rwa Gusii kobwati kirento kega ne steps chonsipi oika ko irana Gusii ke wato banyango kobwa mangana area nationals like igoro yo mwana oli na engwa chitense meri ya Narok korachi nationals chirichi primary ngiro rate banda ke esabali ri chi school korongo rwa Gusii chigotwara kwa all the way to nationals. Asante sana yo mintonde mo na bwe ngondeta koba open because ekinechi egatia chikwende mechandeli for example aboro kiwo bakunyana kwa babu etera kero bare ya siji school au bono egatore isikunya kwa to kuonera ekinanya kwa nkwenda naro kunecha primary schools cha the nationals abo chenya kwa chiko irwe mase mo wasinigisho egatangana western egatangana wego etimu korwanyanza egatangana na region. So mostly again tonaro chekenya kwa kuona no na bali barenga batenili be Chigosori asa matukamagega niko bali kunya kwa kwanda igoro ya okuboro wechi besa for example makero kende bara ministry ya chiseminge gutuma chibesa late gosete bali gutuma chisaine so yatukanga bali mungo myoka bale abali mwa baba nene ngomyoka bale meuko bunenchera ya myoka kenga bakonyira boroki baba igabara kane ko baba ya anemono kogende ne Chigosori cha kurende ekinanya ko bankora no nabo abana abangana mono aba prema na rekorora okunyoranga mbata gero kuli ndagera agere bibwato bibe so that umwana ga kumyoka abana bangi bali kumyoka babu oya na gustaranyo no emache arocho mugaba na ga konti ya Kisii okoraba emesi aria hero mende sky so ngeri to gote banga chiskuru kero kende kero abana banyara ko bakora buya sofa nchigwante go support nandi gento kende bono mwana buno yego nyara ko bukuru gayi gabwe skuru ya utamba madam asoko ba igento buno yeke kero to korra these are great a noble idea igento ke kutunya ko to bono mwana buno nyara ko bakora buya koruwa se county ya Kisii e county neta kere we so ime
ose ministry ya sports kone kebona omwana oyo ngaji arwete Kisii county skuru arwete era asigete so tatulanga bara baito ekitikerigi ya sport yako bogeke baso yoko boko so that ba support omwana muno so ise kurigeria ndete ko ira na sin maigan kwa na skuru ya mugonga secondary ya nyako ba ko soria falebo ya nyako nyara ko ba ko soria ama mangana ya mamyo kidogo niko bari kunya kaba kora sense me yo ko nekyanga omwalimu nararengo mo principal gete go musanyo nembo na mwebirerieta lakini ariko nekyanga abana aba for example babere nobiri ba mura meri mura si no bare ko so magari I remember the time na ka bete meri mura kare so ko nekyanga niko akuba motivate so mwana ka kore buyana bakuba kunanengo so you see aso koriria sports amangana yi school na tekere ko so aigwa mono anemono kurwa sabarai kuna kurwa support nimete nengana igandete kwanirwa sege keke tambira yabone bari Chigosori chikendete chi sub county emechande igandete kwanirwa nyara ko bagoti bosi kontu endre kuriro chime esobo ime ninki kera koru ninki dikiko koru ninki kediketara koru kwana kibuna evento byansi biganere kwana kibuna twagendere bosi asama ne Chigosori kenyera ko bage konyarikana kone chinga kiechecho tokumikira bona mangana arengete Chigosori chikendete chi atam tu chi skuru nyirabone se tam tu yabona na mangana arengete enkoyo mangana arengete basketball 3 aside abasoli batatense meyemo batatensa semende mangana volleyball neregendreta setamu yetole chiskuru chinyinge chigendete kwirwanirira korango sukachire bosio korenda sense meri ya Kisii Central so chinigo charga ntuwa sense meri ya Kisii school tukuri Aramisi chuma ya wiki yetole na agatie chiskuru chiri chare Chigosori ne steam ya Kisii school na asa mangana ali arengete enkoyo niganda ke school ya Kisii school ya teko bakego kekwalira ni Chigosori yechune chifutinge chigacha konde tora kwanira mange tigato kurwa sema ya kabire Yesu dia valga ni Chigosori yechi na buna chirombe chiabaga ine kurwa se chipul au asenko yaba mura na sabasoti bakonyoroka leg ball na kemer umochoko olenge. Kwa majina ni bwana Dennis Kengere Mwansa, ni coach Kisii School soccer team. Kwa ajili ya michezo katika wilaya hii yetu ya Kisii Central tuko na zones 4. Kuna Getembe, Kiogoro, Keumbu na Nyanturago ama Ibeno. So kwa kila zone kuna shule karibu 10 hivi kwa sababu wilaya yetu kuna shule 43. Mechi zingine zinaendelea ukilinganisha na hiyo miaka miwili hivi imepita wakati tulipoanza michezo tena baada ya COVID. Naona kama vile tunaendelea kusonga mbele, hali ya kujitayarisha kwa timu pia imenoa ama imepanda juu kidogo. Hii ni kwa sababu vile unajua our normal calendars zenye tulikuwa nazo kitambo zimerejelewa katika hii second term. So tumekuwa na wakati hatuna pressure. Hii term iko na karibu wiki 14. Angalau tumeweza pata wakati wa kutayarisha timu. So nikiangalia vizuri hata kama ni soka ya wasichana pia naona kama coaches walikuwa wamefanya kazi mzuri. Kiwango cha uchezaji saizi kiko juu kuliko ambacho kile tulikuwa nacho last time. So far we have 8 teams na tuko na pool 2. Pool ya kwanza kwa wasichana tuko na Nyanjo Girls, Diondonga, Nyaguta na Kerera. Pool P tuko na Virongo, Kereri, Nyamecheo na Bubaracho. Hiyo ni regipo ya wasichana na ya wafurana soka. We have Kisii School, Gianchera, Nyaguta na Nyamecheo. That is pool A. Pool B tuko na Rio Kindo, Diondonga, Nyaura, Irungu na Bubaracho. So far we are running the championship na tunaendelea vizuri. Tumeona mchezo umechezwa kati ya Kisii School na Kisii na Ibeno na tumekuwa na mchezo mzuri na tunaendelea na ya wasichana. Mmoja nafanywa Kisii School, ingine Nyanjwa. Hiyo ndio tunaendelea na tutakamilisha leo. Tutakuwa na semis na finals kesho. Hii sub county tunaendelea vizuri, tunaona inaendelea kuimarika na tuko na timu nzuri itatu represent kwa sub county to the county. I think tuko na timu nzuri yenye tutapeleka kwa county. Hii mashindano haya yatakuwa mazuri iwapo tutakuwa na mawingu ni mapaya pati tutajikaza tumalize
na tutaona ndake no wete una mangana ve kiraro veiri kevo kirano ni maite madam kwarke kati ya valiga ni valive Chigosori chiri mwana asa mangana yenko ya basubati leg ball kimanyanda ke jena rikero kuligereri goikera konyoro mu buyo nyarte kova urachkuruke bendera ya Kisii Central Sub County akiora tebe coordination ya renge na kupressure mount ko rasi school ase ngoyo ya baiske twabwate Riondonga girls tugatwara Kereri girls tugatwara Nyamecheo tugatwara na Nyanchwa bagete chi semi-finals ase finals tugatwara Nyamecheo versus Kereri of which Kereri Nyamecheo ya qualified to county competitions. Nake kereko quality ya ngore senga njora renga nsemeri ya musocho tindo chi quality ngi ya era sabaso kereko ya samana county ko rore chi school buna kerongoro kereko quality nero mbamanyite buna bakobungego libuna bagwaka titingoro chata ke quality yu nsemeri ya chi sub county gose training nere insaka sa abana ko bali ya Chigosori chi sub county training terinse mono senyencho akaro kulgeri comparatively abaska style barwa kumupira na last year echenjinero mupira no tirete kiwango fulani ni kama teachers mbango train bari coaches ngo train bari maybe challenge aba coach chira tware it is time. Remember SG school ntubu atinsa nyinge chia games inere main challenge kartware kugamba nabandega barogotana babwate challenge chia time chia sports muso go train team because imbara se class batakere ata activities ko gendere school the same time batakira se kiwanja, so it is a challenge as a coach mono utwara time na ne team. And then point number 2 ase mepira ya baiseke improvement nata na ya rora kanne koboro compared to what we had last year. Ase nyencho style ya baiseke muso baiseke banya Nyamecheo style bari go past their polls, it was in a better way than last year. One kiyo torokine mipira ya soka it is ngochere se kiwango kidigita kire is only that jinsa chire chingas chugo train aina mangana rengete enkoyo yava subati konete kulira manganari a volleyball tawo school chinga chara kosori asa manganari a volleyball korenda sense mo eliava mura niga bari kanivea Kisii Central Sub County Kisii School pante kwa bakobua na kwa kurukia mangana rengete evendere ya Kisii Central asa manganari ya County chirabe wikire bo sense meria nduru boys south mogerango asa wikire bosio tetoranda ke obogosori wa Kisii School ne chinkwana kurwa sa watani ve egosori ya volleyball kurwa school weyu Kwa majina naitwa Collins Kiplimo. Tumeweza kucheza mechi mbili na zote tumeshinda. Tumekuwa tukipika mazoezi hasa wakati wa game time, na tukiendelea hivi tuta prosper na the game has been good. We've not gotten any competition yet and we hope for success to the counties. That's all. Lakini kutokana na mazoezi ambao wamefanya, natumai watafaulu kuelekea county. Kama kwa leo wamecheza mechi mbili na yote wakashinda kwa seti 3-0. Kwa hivyo natumai watatu ambao wanacheza na Riondonga vile vile natarajia kwa ushindi ili tungoje semi-finali.
ayuna magana rengete volleyball timanyanda ken kwa bero kwa Chigosori chisana Kisii school ngate last year mbako letibu begete finals tindishwa gosemba cheta magana ali arengete regional ose county korendekero kwa Kisii school kwa baba arigani no modo yobenyo re ticket yo kunyara kwa ndense meri ya counties lakengo bayero moyo jumbo bwarigani egento ando otigare bionsi. Alright, asante sana ndemo na wego nechinga kyomwanchu muriria tokogania manyegento kenga boneka isekore skuru ya Kisii ritangani yaba murangeringa ekerenge kenege skuru yiga barago bago value sports mono ande yanyare ko bagekorekana matuka mangenige eganchite gosori ya rugby onye soka buye gateri bya nona sense mu ya fale, which means investment ya base anemona Chigosori Kisii skuru skuru ya rugby. So okarokora bakanya bakomyokana na nduru achiskuru chia bokad nutunga anoko ni kenga barabu interest ya ben nene mono rugby mbiye no isakori yanya ko bya ko bya no ko na igaria asongo chu Nairobi ko neke mwana ko bya ko gore wasori. So tusikuwa ndani mono igori ya falebo kidogo wako nyuma na wako chini kidogo, lakini okoranga kero kende ne coach itayo na most of the time no mwalimu ko anangenga okonyaranga balimu aba bangeni ko bakoranga no time ejiga chia trainings kunyara ko bachi okoranga later in the evening maybe after classes maybe games time mbali bata de gosoma maybe na other get akorede and the sporting activity. So we say maybe those might be the challenges. Andaka na evengeri vya Yepius Mosinto Bioko kwa ramana rengete Chigosori na chinga kiecho eskuri ya Kisii school yege tasi final chienko yone kene ntobaga niri sana nyara una tamwan na RSM yake mingi abira kwa kwa gani Chigosori chirichi county onito raba korwana sana Chigosori ya basketball wega kwenye kore school ya Nyanchwa boys na kogoka sana kujara kwa kwa ndense meri ya regionals na inko yone ntunde mbagwa to moyo sana wogo etume kwa kibuna nkubu abare ngoyone Chigosori ya nchire mono kwende etimu ya Gianchere magayo kwenda makalia sichita ka chiabene chienkoyo kanda semu ya penalty dasa penalty yecho Gianchere ekabwa inye aseye mo konde mwalimu atara kwanera manarengete enkoje yo na kilikira kurugo sirenko ya sensemu ya Kisii Central Sub County tetara robo Chigosori ya senkoyo kurwegeti ya Kisii school. Kisii kura vero limba upani ya pande Kisii andaka wina mangana alia alengete enko ya Chigosori ikorende tate kuna ndake eskuri ya Kisii school teisaneke tina Chigosori balenga Chigosori yeyo ndera sama tukale bosi andake gose mbabe keki na kwameria machivu ya enko yeyo korende korana nama achivu ageti ni eskuri ya Gianchere baya kwa bakobwe Chigosori yechi final gati yabo amo neskuru yeyo mekaine buna Kisii school roma njomo chinga kiechi tugendrete ko kwanira magana ali alengete Chigosori to kwanda SSMO ya Kitutu Central echechi semo chiricha Kitutu chache South namne ko chiskuru chanya tukova chigoikirana nsemeri ya Kanotunga Muso cha Chigosori chu chia etam ya kabere ya mangana ye chisemi konde wana mangana ye Chigosori na se final ye nkoyo niga bariga ni ve Chigosori chu sub county school ya Kanotunga Musocho wale Chigosori mone secondary ya daraja 2 secondary na chitaeka chiabene niko bachite makali yogo tavekana na kereva chita sechi penalty naro amangana akakongere school ya Kanotunga Musocho obabu etune school ya daraja 2 kwana kibora bune school ya daraja 2 leo turanya rura sense muyechi county kunyara kurukia bendera ya nsemeri ya Kitutu Central.
Ndake chuna chibi cha korwa se Kano Lutunga kutanyara kwa bakobwasa chi penalty. Kondi mate ya bagende se studio mbarengete kukwandira manganayo kolende ilinde banyana kwandira ngo yonsi kebwikiranu ensemo ya daraja 2 secondary school ya saba sport ya barabu mbache tasa chinsemo chiri chia chi semi final na wakanda se chi penalty ya sorry bareko sorry amone school ya ongincha secondary na se chi penalty chu daraja 2 naende kanyara kobage kobwa chi penalty chu senko ya basfati wantakora chibi cha korwa ensemo ya Kano Lutunga Musocho. Wale majamaa wangu wa Aka katoto nako kanacheza. Kwa watu wote nimeona huyu ndo anacheza huko. Barangu. Nimeisha bado. Njoo ngira haja. Namate torre chibi cha chiave no chabuna abaisike bagwa kachi penalty style gete timanyanda kobe goalkeeper no kwate penalty bune yutimanya kurende madam gikeriora tebe igoro ya anda torre abarigani bakoba disappointed asebiti yabo Bianca nechi skuru chirio ratebe ne chinke ne skuru buda gianchere skuru buna daraja 2 ikonyara kobage kogosereri big giants obuja bw'eki skuru chinge ko twara aba chesa chaba nesenyencho abange baba bari day scholars kera abana bari day scholars sometimes ngo kora bari exercise without knowing walking to school and going back, that is an exercise, unlike school boarding school where abana bari limited to class, dorm, class, kitchen. Oh no, it gives them a chance school chinge abana go perform buya when it comes to like now michezo bune compared to school chinge. Okuna ibirengeri via ya madam abande batabuna chiskuru chichire buna chi national chi wachire chi boarding abange batabuna ngobere isise ngenjo abana baliye bara abange nanda kichiskuru chiringo twachire more facilities tima yana kayono mochando korwera ye byogo. Alright, abana baisike by then isoko buri ime county ya Kisii no tokwa na generally timu ya Roro ya Gusii Starlets. So which means timu chiyo nyinge anemono tuzo kunya kwa tokwana. So abaisike mbari motivated anemono ko kora mangana soka. No isakora raga iga oyo tata ate tego toma tata tego veterani. So veterani you see. So but mbari go chezo nyekero kendi passion kerinyo. But isakora raba murabange but chiskuru njiro rotora nyako to kwa no isakuri no to kwa na mangana ya Premier League akakuri ndo what the big 5 chiti mjiri chingkong. O isakuri yabona chiskuru njiro romanya tichia baisike chia goso iri buyabuna mopera kerongoroli chiabo chiskuru chinge kuro Gusii but bono okonyore chipa bwate training kuna bondo kuona kerongoroli specific na raso meto kidogo omwalimu na arali ko kuisindore coach ya girls yani muna yaika games na omurigeti so mazoezi ya regular na bako ne kenga akakendo mwanafunzi yego munyaroka otware chingaki na bwo gotwara some of the skills na ndi mbali bako ya time bali no mupira bwa bamura mbali bako takorire criteria za mura bako nyaga bako tumeka so again taking to iskunya ko to na rega buna bono oyo gotomo enda go chigoro de go idachinyoni so it's like experience na bwo bako tumata that it's like again tuketa kere ko bakorume alafu abaiseke na barabu mbabwate personal issues moiseke tagetio moto gonyere when it comes to this abaiseke na antu bataite banya kwebera libungora igo egero kame so usually abantu bando konyora babere hash to them kwanyora mbari ko result rate keire but rende when it comes to games discipline eta keire discipline kwenda hand in hand with games
Bona kero konyora abana buna ubare in discipline cases na boko aba ukora aba guide under guidance and counseling so that ko very easy to handle when it comes to games. Waka ncha kwa kwa nenda amenta sikuru chiri mwana mwana chiava subati bicha chiri nseme county chenkoyo tigaba muna baruba kolera abana babo training ya mwana mwana maganie chi penalty matebi na ki ko kwake penalty side chole side ya mwe uchugwaka gochi nene kibuno mupira uchire nseme yu na bakora ekugioka ya isaindo na nseme goalkeeping tebya goalkeeper ka ro mupira asoroje tigeto meta koumia na bakonya kabaga goikira na ikone kiuna chiskuru cyangwa to ubwa merio butindi mwana mwana chance ya mochiri chia chikaujise njo bako soribra bako ko soliga onye normal play ugo mupira akumuchikene na bubado raso ye goal again tegeta jara ka baga kobekia korenda sema ya Facebook bali na bagendete kutobwati no chaiga weekly for bare mutangi opamela obare kurugesima iranya na tolikire message ye matureti Jared Orure agoteba buna kuruense mo ya Nyachichi Secondary School Kemera Ward bogetutu bwa masaba I'm watching timanya gosenero Nyachichi SMRE County ninga nyetendole gosemote linki mwako rete Nyachichi nindu chaiga Charles Ombogo agoteba buna I am from Doha Qatar, good luck for my sister Gusii toche motu, God bless us, you go. Gaete ago kwandra Miriam, all the best na good luck oyun Charles Ombogo. Eto iga Kennedy Okindo gatia barga ni beche ko soli ya SMRE sub county. Agote ba Mokindo from Masongo Nekondani, salimia Madam Olfa, Madam Nimesalimika sana sana. Agokire sana buya mono Mr. Okindo. Eto iga mwalimu Joseph Momani, I'm watching my colleague teacher. Yes. Kinda boy, I'm from Otamba Nikondani. Asante sana mwalimu and show hapo kwa staff apakaliki kwa na avande korega sendi sinoite tu abakwaniri ndake asamangana yu agenderete amaya kondo chinga keje mageskuri daraja bili koro kibuna ngokora bali bya sengo yaba murana abasubati ntwasangete na barabo na ababo atyo kwateba igore obwari gani bwabo. Sasa na jina lako na tumeona mmefana sana katika soka katika this edition. What has been special about your team? Yes, first begin with your name. My name is Horace Kumu, the games teacher in charge of curriculum and secondary in Kitiko Central. Here I have my students in soccer under 20 boys, and now we are going for the final between us and Cardinal Otunga boys. The match is going to be a very difficult or a tough match, but I hope my boys are the best and the best, and within 10 minutes coming we are going to prove Cardinal Otunga that they are nowhere in Kituru Central, they are nowhere in Kisii in sports. You have taken two teams in soccer to the final. That is Rajambili ladies, the Rajambili men. What has been special in the team selection and preparation for this tournament? First, what is make us go special because of the support from the administration, where I'm trying to thank my principal, Madam Gusii, for the great support that she has been giving us all along. We have gone for so many tournaments, we have gone for so many friendlies through her support, and also the dedication from the students themselves, what made us to reach this far. They like sports, they like it in their life, they like it in their blood. That's what makes them, they have it as a fun, they have it in blood. So that's what makes them reach here. So it just kujitolea. With us also, the coaches, the teachers, all the staff as a whole, we have subordinate, the teaching staff, they're also giving us support. We are necessary. And if you can look all along the crowd, around the field here, there are so many Darajambili fans. Koenda samangana rengete volleyball nige skuru ya Nyabururu Girls National School vaganjite kweruka National Nyabururu National Girls School vandakawa bako vuachi finals fareko soria mone skuru ya St. Luke's Kanunda ensemo area Musocho teatro robo ko sori vua skuru eyu ya Nyabururu Girls.
Unova Gusii West School ya Nyabururu Girls abara ko baba kwiruki ebendera ya nsemeri ya Kitutu Central asa chi final chiri nimaite ali chinenje kwa na chigendrete miroperi nko bekwere ninke ya uragani geikirane asa semeri chi county kone kibuna ndutware competitiveness nsemeri chi county. Again tege tanga nikigima oyo minto ndemo na bwo kunyara ko batukuriye no nyine gati iyo mwanju muri yigere tigari wikana na banafunzi abaiga kintege tanga niyagera Chigosori chiga go cyakorekana buyano ko nikenga gwika support yebe ko ruwase gati yabo bwatani bonse be Chigosori tugo cyakara bari mu abanene nabo yigo gwika abatenili be Chigosori wane muno ibuna bone county ya Kisii nabo county ya Nyamira kone ke buna batenili abaga benko yo ane muno ko kyombe keri FKF banyare ko bawa ko tema kugiria abana baguna bono kunyara ko kwande goro yo gutugute penalty omwana tebunga ene goal post ile gana igabono goal keeper geredi ni nalio kwenye bima kwenye so nabo igana that thing chiskuru cheito chinga kiba ko kore enrollment as form ones patake ile go tuara for example by identify abana chi during games hours or games time, that is by identify mwana oyo nyanga kwenda athletics ko sonya kwenda football kwenda sikete barra sare so to bacha kumunacha slow by slow it will be okay kero mwana wewe kana form 3 ndio kwenda form 4 chinga kyako kiko care ni kwa Gusii like atakuwa ko amesaidia shule na pengine kusaidia wengine ku grow. Manda kaye semo ya ngikeriora gani kwa vere coordinator no malite buna coordination yako korekana andake ni maitamngana ye binango to kavire chosonjoro chikonyoru ko chaka kujora tama tukalia vekire choso chimenze chikorekane echinde chiarire either chikoera late ose chiaskire bosungi kiriora reki wante koruge ikirane ndicho Gusii chia counties chera chinga kichiganeri mbe mono morari ebintu ne bingi wenta koru on the ground egera chi Gusii chere in time ngente tanga ni ngoru asa coach chebange chike sigeti in time sababu ko nyoro to kuchaka games saa 3 saa 4 saa 5 by that time games njiri kwa in time. Number 2 office chi office sub county and county offices chi bange chi facility chikore capitation in time usabu abalimu konyora mostly bagote na abago duration in terms of payment from the offices. If any the office ye bange in time payment yako in time, I think inabotogo kora games at the best level ever. And then ya mwisho ni ile tukue na maybe if we can have our students who are disciplined when it comes to games. Because as an organizer okonyoro ubwate obutakere gutware timu yetegeti kwanyara timu teyo
because they have gone somewhere socializing with others. I wish abana baitu bebange in such a way once we are in the field toko competition and then bamanye go socialize after. Ekyo mwerio ngeri na akarotore se kiwanja. Chisa chinyingi chikawa wasted. Asenye nchoko nyora movement ya banafunzi barubago participate. Okonyora mwana go participate ya regipo kama na baiseke. Ogenda netipo ogenda yani all events ago participate yoro. Mono in that case kwanyora mwalimu karokenda coach go some time, please give me some minutes. Egera nyore my best from the other team. So in such a way you have to direisha nturikokora our events in time. Ncheki enda sabana kese school no connect no bwancha nimbo ro konyora rich school Chigosori Na Kamangana ye county kire school ya nchete ite komige litero chi enewate potential chiancha ne chimanyo mwere no korosie team ye county ra chiko ruke bendera ye county na kire kovua ebawote team kurense mo ya Kisii county ya Bwire ekunge konya go Chigosori bosio ensemo ya Kisii county ensemo ya Nyamira bwancha ni obuobo kwa kibune birengo bya Chigosori school mbigendrete gosuka bosio kuna chika kechecho mwancho muri ndake ya samana ali arengete enkoyo nigo omogosori okabeire gwe timu ya Shabana FC Jacob Mochabo kateba gosori abatanga ni piko gosori Shabana FC kira chagete myaka eri ya ange 1977 na inoro mwaka Shabana FC nyarete ko bakego chaka na nyarako bakagosiri obogima bwaye na wiki ye na nyarako bakakwa ni guchense mo chirichanya tieko na naikiraneta somo yego yugo kwa ni gukwaye na kwani rero boti vene igoro ya okweni wako mogosoro yu Jacob Mochabo asomo yego rero ensemo ya evatenyatieko nigo muganda manene bwe ya mate abairi n'abasani banyagosira Jacob Mochabo nyakangi baikira na asomo yega bwoko mwa esiko yo mwerio because Jesus knows how we keep sinning but Jacob niga ababujago iko mwaka gwechiri bwibere na 15 na ibera sanyo leto mbasukano para oyo irereto kubarwa kwaye asoko goro nigo naenda atogete no mochando bwenyigo asabire gakorwa ari kugwiko gosira kwaye chitarike 30 ne yemo umutenyo eto gatano that defeats death once and for all. Gati ya bari baikirana korwa ngora gochiase ya mate ya Jacob na abanyangongo be timu yenko ya Shabana FC aba gosoreti na nyagusira na komwera kobo mogosori egiata. Tumekuja kwa sababu Jacob tulikuwa tunacheza na yeye. Tulicheza naye youth tukaenda league kuu ndio akatuacha akaenda Mumias. Lakini tumekuja kuwakilisha hawa wachezaji wa zamani kwa sababu tulikuwa tunaishi pamoja kama watoto wamoja. Kwa hivyo kuja kwetu ni kuleta lambi na kusema pole. Fred Opande kuna jina nilipewa na kina Chako from the style I was playing, nikaitwa Panchu. And hiyo ndiyo inajulikana kwa Kisii mzima in fact as large. So in most cases Chako akiwa shule aliishi kwetu na in fact football yake ilikuwa nurtured from Nyanchwa. Chako kitu nilimjua mmoja, hatukuwa na wasiwasi tukiwa na yeye kwa uwanja. Lazima tutoke na bao yake. Siku ya leo tumekuja kwa matanga ya mwenzetu ambaye tumekuwa tukicheza naye mpira huko nyuma tukiwa vijana, marehemu Jacob. Jacob tulianza naye kucheza mpira 1977 tukiwa kama wachezaji wadogo wanaitwa Kisii Youth Olympic ambaye ilikuwa formed na mzungu mmoja ambaye alikuwa amekuwa affiliated na Minister of Culture and Social Services. Jacob alikuwa na talent na alikuwa na masomo, ikamweka katika Mumias section ya finance. Hiyo ndio amefanya mpaka vile ameretire amekuja. Na sisi huku Mungu ni mwema. Wale wachezaji wote walikuwa Shabana. Wengi wao sahi wengi wako kwa diaspora. Okobolia kwa bongo cha serikali ya county ya Kisii ensemo ya Chigosori kwene kibuna banyangongo bwato bara maboko na kwegwa mabaga yokorere byegwe bike. Kitu yenyewe hata wengi wameongea, wale wachezaji wengi ukisikia wakiojiwa wanaongeanga juu ya license kuwa wanasaulika. So kitu serikali actually ingeangalia saa hii kwa wale watu sasa tuko hapa, pia kuna kitu wangejaribu kutusaidia ili pia tupate hiyo kiti tuwe tunasaidia hawa au wengine wanatoka nyuma. Wakinanyandika Mayoro, I want to tell you, he was recognized when he was dead. Ndio anajengewa nyumba, hata hospitali hakuna mtu anashughulika. Wazee wako wakina nani huyu Asati Nafutal Tem. Wazee kuna wengine Nafutal Tem alifariki. Kuna wengine wako sahi, wako hai. Nobody is following them.
So kufikia hapo, unaona hiyo talent ya zamani, ile talent ya zamani, kama unaona sasa hapa, not even a CS, not even anybody from the county could recognize Jacob kwamba he also contributed in food, in promotion of football katika Kisii. Hakuna mtu ajui Jacob wakati wake. Kwa shira wenye wako sahi, they were not there when Jacob was young. Goikogo sira kwaye Jacob nigabwate myaka 51 netana asatigire maego morugio ye abana bane na bachokoro bane. This is the radical imperative. Koripoteria Ndizi TV korwa nsemo ya Evate Nyatieko Ward Kitutu Chache South Constituency iriatariane Ndemo Steven. Emetandake ogosira kwa munyankongo nege kiranye kirosane sengenjo obosemi babwate omanyi babwate bonsipi nigo konyara kwaba kwenda selirova temandaka epiusi byogo noisanye getenchira abanyankoko nonya kurorongo rwa Gusii mense ya Kenya experience kyabwe ko batabda se kurwese bale Omitonde mo anintete ko ba yanko ngoke kuana ndese njungo ngo ingwa kaborogete nenche batire mbona ngerinta ko ba emotion like oisa korra buna yo bech musanya ko kuana gaiga nyorona nyal ko gotena Chigosori ase nyanza gaiga ayabwa kanya ko gotenera ora bero muchivu. I used to play in Shabana 1977 nara actually Jacob no ari ngoyo mo basa bari ba ko give back to the society ba korege mo yagete nyanjwari kwende kyabuna banyara ko bako abana bakeme pira abo ba kunyara ko bagocheza ba kweruka Shabana Legends nonyina bo igaiga tukwande abachezaji abange sana abo abanyangongo beti mu ya Shabana unlike bono abaiga baroro so that nabarabo banyara ko bagocheza then nabo yarengira kinande njakomete mono ise kunyora kinga kija 1980s aso gosira ko munyangongo buno yega orochinto na rabu nonye maybe recognition ko irwase serikali ya county because is kuri area county ya Nyamira do reno to kote ange timu ya Shabana ni community tuzikunyara ko batokwana mono nigere yani based giga nigere Gusii ko county ya Kisii so nonyene ministry ya sports ko kagari erunambirambi ko sete nganga kikunyara ko sponsor abana ba ko ba support abacho korwara sense me identify ko talent ne rete kare to mochio so that experience yake kyabaga kabaga ngechi kunyara ko bago sira so naboko nyoranga to kunyara ko bo twara mo so to kwa na mchezaji onde nandi kuna motego ntuma itia seba ba dogo kanwa yakaba ko sori ya mapema litangani so usikunya ko boko area na bero borro bonno koranga ge experience yone kira chiko sira mano ndebo pake ni matekera be ekerere kana sana ti banyanda kai madam inchera kira bengia apatango balito bwata bakoro neta basa mangana yenko ya mangana ya maminyoko ja kitura anyare ko batogo tap experience kyabo eseke goli kyabo no. I think we can take a nekera koru ba spotted and they supported because a majority ya banta bachagite michezo bamenye to bogima gitobo kong sana. Their families, their grandchildren bamenye to bogima bora bokong. I wish serikali yare ko barigere eba support family chiabo maybe buna oyo mintate tevire some cases na bora nyore even the grandchildren have what the talent so that chikenderere so that we may have a nation which is sporty like Sasa na ate una nabakonya una chintele chirigo se eke wakeli go se nyota eliye nkoyo go se osuri kwa base family se tubuna bonika umwana wa Henry Motego na ara se nkoyo go sore se timu ya gucha UTFC kwana kivuna kereba achire eke oliwo chanaga konko bakera samganali yechi osore kwenda chinga keche chitotera samgani Chigosori nge weekend ya titotore go sori nene sana ya go sori ya Gusii derby entunda gatano na limo na se go sori yeyo yarenge ngencho sana uchase timu ya Shabana FC Hwana kwabage kwanda makali yogo tabekana kurende abagento bate studio batara kwana teatro aranda kechin kwana kurwa saba tuteri na bwata na bana se Gusii yeyo ya basageti ya Gusii Stadium. Mechi ya leo ikiwa siku ya Jumapili, vijana wangu wa Shabana United versus the Gusii United FC, they have done their best. We will learn to line between. They have shown what we deserved. Regardless that tumeenda draw haina hoja ni mechi imeisha vizuri kwa amani. Though we are wishing all the best kwa vijana wetu. Hao ni vijana wetu wa nyumbani, vijana ambao tunaheshimu, tunapatia heshima ya kwanza. Mwenye ataingia league aingie, atie bidii kwa mazoezi. Mwenye atachukua namba yake ile yenye anachukua atie pia next time bidii. We love them, we respect them, otherwise we've been enjoying
together. We've been playing together. We've been having a better momentum with them. Wish all the best, Gusii Shabana FC. Wish all the best, Shabana FC. And we are playing for the best for the next and the remaining days and the remaining matches. Thank you so much. Thank you, my lovely guys. Sawa, kwa majina naitwa Richard Nyakundi, mkazi wa Kisii na shabiki mkubwa wa Shabana. Sina furaha sana maana tumepoteza pointi 2 muhimu, lakini game ni hali na pia ni derby tunaelewa, lakini we hope for the rest of the remaining games vijana wetu watakazana, kwa sababu najua tuna coach wa maana ambaye anaweza, so that we see how we can clinch this title and then tuende mbele tukiingia league. So imani yangu ni kwamba league tunaingia kabisa kwa imani, kwa sababu ukiangalia pale tulipo tunaingia kwa league. So nawatia moyo vijana wetu, hasa mkubwa wetu maestro mwenyewe Wycliffe pamoja na Peter Ogechi, waongoze vijana, watie moyo kabisa. Asante sana wetu, asante kwa support Shabana. Shabana ni yetu na ni moja duniani kote. Asante. Sawa, game tumecheza, but kwa upande wangu kama coach jakuwa game ya kupendeza, kwa sababu na believe tumecheza less than 70 ama 60 minutes first half na second half. Imekuwa low, Matandake gutera gosorero Shabana yasire 3 bakaria benerio kondegore timu ya Muranga Seal gwikira boniga ningo balengaine chi point timu yandake gosorie kubwatiri tukoria mambi ngosore balene timu ya Migori Youth Mr Pius Biogo na Migori Youth igere namba 4 regera nete chi point ne timu namba sto mara sugar Migori Youth gane tio bubui nyare kwanda namba 3 Shabana gane tio bubui ende namba 1 kibote Shabana nyare kurkurwa se gosore ya Gusii derby na kwanda se gosore ya mambi. Okay, tinga tikobe kani timu lakini nko inyanara nko takanara ruwe fans like I refer bona isikori ya timu ya Shabana yanyara kwa gutangana all along asemesa. So keri tinde ko na keri Arsenal lakini ende ko na Shabana bono. So Shabana bono iga mambi ere yani must win. Sengenjo banyare ko bakobera anemono ase enambe ya mwigurugari ando isikunyana ko bokorigeria nonye ekaro korigeria kitingwe jibere chense ejiga tukone mara sugar na Migori echinji bwa impact ne na iguruga igase portion 1 2 but rende sengenjo Shabana ko gendera ko maintain ko bere kelele igurari se anyana ko beko back for some time nonye na bokunyana ko no ise kunyana ko bokorigeria anyana ko bikumusana na fans ya bange gocha segeti of which bakunyana ko bakurwa motivation ne na boy motivation no icha sabachezaji abaiga so Shabana isikunyara ko bage ko gumo piro mambi do no mukonguka Migori marabumbarinse na barumba tagete ko buga so that banyara ko bago charuka chitimwe igati ya Migori na boy ko mara sugar ngunyara ko bakuronera na mpaisa to baranga ne ntimu kira chinya ko bego bana mpaisa to so Migori e bago cha kubwa na boy ko babe na gotema kuri na mpaisa to chinga kibona timu area to kunya ko to kona ya Shabana ere kiringa kia enyara ko beko bere gorari so that ite kunyara ko bage ko lose many points kunyara ko bokori ya point ya jiga chire 61 ekero korona ne difference ya timu echiga ibere na mpaisa na we namba inye chire point 53 which means ne difference era buye point angen 8 pero to nyanga to kuchikwanira so point ejine chinge sana kero kendo timu echibere gocha kwikero echigoro to kona Muranga Seal na Shabana FC but Shabana FC iga mupiro yo ninkore yanyare kwa bagego gosori yankaga iga oise kori mepire mbenge yanyare kwa beko buga unlike ko mupiro ba weekend chinga kwa Gusii FC na yare taka kanya kwa beko yari ganye kori ndeka rodro so kero to nyako to kori na beko bakwani abange banyare kwa bakwani because equality idea chiko ukugukoro 7 to bange na bange kwa bakwani timu ya Shabana wike kore buya so mupiro wankyo na boy go wike chiko to mazaidi so that tenyare kwa beko lose falu yari yetari yanyare kwa beko kwana so last week kero nganya go ita iga so mta some of the views jiringa timu ya Shabana ito Russia iga ito Irania sto kabere to Russia so which means nisikinya kwa beko no mo coach nyare kwa kwana mbabu gato kwa semeja na lazima tunyara kwa toko ndego na boigo ikirenge kenene babe na mbea Chinga keji chagandeta go sangara ndo chevro veto via chire sana ni rochaiga Joshua Otuori babu ya uteva captain. I'm Cap from Moruga Bosamaro. I'm tuned in loud and clear. Ndochaiga Felix Morara awatebuna. I'm always tuned in nikiona captain ameanza show, lakini jana ile penalty ya Ramos wa Cardinal bado naishangaa sana. Ramos ndo wagete vwa mwali bamurogete Ramos
giakolete tinkwana mwancho mureri korende Felix na bekunyarikana nindo chaiga Asambia Samuel aotebania Asambia Samuel kutoka Nyatieko niko ndani poa sana Asambia. Omwali ndo chaiga mwalimu Joseph Momanyi. I'm watching my colleague teacher. I'm kind of boy from Mutamba kwenye ronyare kwa kuweke message yaye. Konde ni maite tibiro bito biachire sana timanya madam engane ya oyo mweli ase manare ngite Chigosori nereri andake nseta ikayemo. Amangana ne mwerio noko akirambia mono ase bali batusirire once ase when it comes to sports, maybe from administration to all the way mpaka kwa county offices. Sisi tunashukuru. Asante sana. Ukifika shule salimia walimu na wanafunzi wa Utamba Girls. Sawa. Andake pia usinseta ikayemo tuchokora. Okay, asante sana ndemo. Again tonda yakaba kwa na kiringa so koda kigima chiskuru cheito yiranga bantu warura mangana le sub count levels chinga kwa bantu nyako batoka na count levels chira nyako chigwalga ni ikinya nyuranga bwata bako mugaria chitimu nchiro ro chinko mucyabo gesaba kwa chitimu chinko mucyo mupira wa magoro egati chitimu cyaba iseke bana cyabo kirongol gasi gati chikuru chine chinge ndanya kwa bango kwa na ko ngeringa na inwe bune skuru ka kende kiringa kino to target ino so that muna mugocheza chi sport ye chiga games ye chiga chiko nyuranga ntochiko ga sense media regionals abu ase chitimu chinyinge isikoro kwanda ndema masini ni gana chinga kingokora isikoro yiri mupira wekaro onyara ko bokosolo last year asa mangana no Chigosori chienge chinyinga sobwamo chitimu cyate kokora bya sana kurwase orongo rwa Gusii chinga kungunya kwa ne skuru ya ndonyo yanya kobekoira timu ya mwana wege timu ya baiseke so kwa rero yiri kurwase sub county yega tunya kwa to kwanda ega tie skuru ya daraja 2 kwa ne kinga ya baira mwana baiseke igonga ekibarua nkere goraria so that mbali baro chinga ga timu akagake so that shikilia sana abega se timu ya Shabana kwa ne kyabuna obosoku mbo chinya kwa boko nyore timu yina boga ba fans ya bange sana keringa kogenda kumuza fans ene kenga senko ya mambia nyana kobeko buwa senchereria ya bene mwachuburia na nche oli nyako boko ndigeria kurwasege taseni kana mokengambia mono gendera koba na Ndizi. Pema sana arumuraria na kioro chago che style geteiga akanya rego mpaka gusaini akoresho kurendo ngira ribagana mbia mono sana Pius mbia mono madam na mbia mono Miriam mutwarengenera buri tangani pi tinsi ekera mbaro balika SMS wetere nambere gurabwa se screen ndo chaiga goteba papa mimi ni James kuruchinse mochiri cha Transmara Sugar niko ndani ya Ndizi na my wife Mary Kwamboka andake oywa koro kwa James kuruchinse mochiri cha Transmara ndo chaiga Ezekiel Matoke from Nyamataro agoteba Shabana hoye mbuya mono sana Ezekiel bagoteba Tore Bobe ndo chaiga yo mweli aiga ndo chaiga goteba please reporters tema manganakia nindoche aiga chinkwana chiaya koro kwa Angwenyi Cleophas kuruchinse mochiri chia marani roboti ro ikire vene na andake nonyale koba gokorora ebintu bikoba estarigete ekyomo nje kindate bandaka timu ya Shabana FC egendere kobe komoki ase Gosori ya ankyo botayo cyabuna enkoyo nigere teli sprint nigere marathon talinga kina kikuwa chagete na kikuwa minyokire konna kiora kore iko chinguru ya twale korumaega enyare kuchibeka go ikomwele koranda ke Shabana FC teli waso watu wa se league korende kosore bune timu na mbeye mo korwa sense meria national Super League na mangana kwa netwale ngeto sange kebo ikirano korende togendale na kwa netyo roboti ruwabene wetera umunyango ngo yobesh mose uyogo kwanira ndakina na kishabana ya chagete Kaya kuna Shabana ya manye kaine karekere yale gochaka korende wetero gweto ngora na kugwa kwa Shabana kamanyekana Shabana gasoe ligi ya igoro yale ku Super League sabali ya renge raisi Shabana gosoa se Super League kurenda yuansi yo besh mose na yakaba batebigoro asense mo ya kabere studio sevoniga jango teba bye bye kendra gotengera Ndizi TV.